Nyagasani Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufiya aya masaha, dusengeye umukozi wawe Nyagasani Uwiteka Imana, turamukweretse kugira ngo umukoreshe aka kanya abe igikoresho cyawe. Kubwe ntago yakwibashisha, ariko Nyagasani Uwiteka Imana umubashishije yabana nawe. Imitima y'abantu baha bose urayizi, buri mwe wese uzi icyanezeza umutima wiwe, kuko uri Imana imenya ibintu bibiri ku muntu. Uri Imana imenya ikintu kibujije umuntu amahoro, ukamenya n'ikindi cyamuhesha amahoro. Turasengeye umukozi wawe rero kugira ngo mukoreshe iby'ubutwari. Nyagasani Uwiteka Imana, buri wese uri ahangaha ahimburwe n'ijambo ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Murambure ibiganza mwakire intashyo za bene so ababishoboye. Ntabwo ari ku gahato, n'ababishoboye bakire intashyo za bene se, kuko kubwiriza ni ukwinginga, ntabwo ari uguhata. Nyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwihangane dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 23. Igitabo rigusubiramo kenshi kuko hari igihe nabayemo nkabaza aho basomye kandi nateranye. Ubwo rero ntabwo nakubita babisigaranye, naba nkoze ikosa. Uko nabikize nawe uzabikira. Hari igihe uzagera igihe uje urandika, uje uzana n'agakarine uvuga uti kanandika, ariko narasohokaga nkabaza ngo hajya basomye. Nsubiyemo kenshi rero. Ni igitabo cya mbere cya Samweli 23, ibice 20 na bingahe, umurongo 27. Ariko reka mpere na 6. Ahageze namwe niho muri, nukumfasha reka. Ahageze anyura mu ibanga rimwe ry'umusozi. Dawidi n'abagaragu be nabo banyura mu rindi. Ariko Dawidi arihuta cyane ngo acike, abitewe no gutinya Sawuli, kuko Sawuli n'ingabo ze bari batangatanze. Bari bagize ute? Bari bagize ute? Dawidi n'abantu be ngo babafate. Bukeye haza impuruza kuri Sawuli, iravuga iti, ngwino tebuka, Abafilisitiya baguye igihugu gitumo. Nuko Sawuli arahindukira, ntiyabagikurikiye Dawidi, ahubwo aja kureba ururiwe. Imwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Yemwe haleluya. Dusomye irindi jambo mw'icyo gitabo, ibice 20. Aho hino ibice ni 20. Umurongo n'uwa mbere.
nimwumva aho turangije ni 23, 26, aho tugeze ni ibice 20. Umurongo n'uwa mbere. Nuko Dawidi arahunga Avinayoti Rama, araza abaza Yonatani ati, ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma ngenza ngo anyice ni iki? Dusoze rero tugiye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4. Ibice 4, umurongo n'uwa mbere. Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe narimbasize. Numvishijwe ngo narimbasize, reka ngaruke. Ni igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4 n'umurongo wa mbere. Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishuza araje ashaka kujyana abana banjye ngo bombi abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nde? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Dusomye amagambo 3, ariko kubera ko tubakumbuye dukurikije ibiturimo twararaha. Ahubwo reka nze dufatira. Cyokora uko turagenda niwiyiba, kugira ngo dusoze, niwiyiba uraja gusoma 27 mu gitabo cyo Kuva, ibice 27 umurongo wa 20. Niwiyibuka gerayo hari icyo uri bwakire. Dusomye ijambo, aleluya, rivuze ngo, mwamenyera icyo nzira, mwamenyera icyo bampora, mwamenyera icyaha nakoze. Reka nze nsubiremo. Muramutse munkunze, uwo ni Dawidi, mwambwira icyo nzira. 2, mwambwira icyo bampora. 3, mwambwira icyaha nakoze. Uku turaha twese, aleluya, biroroshe kuvuga ibibazo ufite, ariko birakomeye kubyihereza. Umuntu wese wahuye n'ibintu runaka bakunze kubihereza kuri Satani, abandi bakabihereza ku Uwiteka, abandi bakabihereza ku baturanyi, abandi bakabihereza ku itorero, abandi bakabihereza ku gihugu. Ariko nje ijambo nzanye riravuga, niba ikibazo atari wowe uzabirokoka. Niba ikibazo atari wowe, uhereza Imana icyubahiro, ntacyo ukibaye. Apfa kuba ikibazo atari wowe. Uretse ko ubushakashatsi nakoze na shitani nayo ntishaka kukwereka ko ikibazo ari wowe. Ihora ishakisha aho byaturutse, ikaguhisha ko byaturutse muri wowe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Sawuli yometse Dawidi, aleluya, yamutangatanze yenda kumufata, haburaga cyangwa amufate. Hazi impuruza iramubwira ngo, intambara wari uyitsinze, wari uyirwanye, ariko iwawe hari igitero, nibyo uratsindira ntuzabona aho ubirira. Uramutse ufashe Dawidi ukamwaka iminyago, uzayirira he? Ko aho waturutse Abafilisitiya baguye igihugu gitumo. Haleluya, yemwe haleluya. Ntabwo ndi kubumva. Haleluya.
ngira ijwi rinini kangabanye volume ko uri guhiga Dawidi yaramuka afashweho ariko agafatwa n'iwawe hafashwe, agafatwa n'iwawe hagize ute hafashwe, uzabirirahe. Amubwira ati ahubwo gabanya karindi, intambara wihagaritse uje gukemura iby'iwawe, niyo warwana ugafata iminyago uzabona aho uyicura. Ingo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, nagiye mbona ibibazo bahuye nabyo, ngasanga iyo babimenya kare baba barabikemuriye imuhira, kuko nasanze buri wese wahuye n'amakuba 80% byaraturukaga iwe. Kaduhere ko watubanjirije Adamu na Eva. Imana ntako itari yagize ibashira mu Edeni, yari yagize nabi. Biro mwicaranye ngo naha hari mu kwabo, naha turi hari mu kwabo. Ari bafite icyangombwa kimwe kwisi. Ntako biro mwicaranye ngo ntako Imana itari yagize. Muyempera icyubahiro yo kabyara. Kera dukora examen habagaho no gukopera cyangwa bakagukopeza. Inaramukopeza ngo kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, iki giti ntukakirye. Ari uko itari yagize. Ngaho nawe uravuga ngo ubu buzima buraryoshye, please utariye ku iki giti buzakuryohera. Adamu na Eva baravuga ngo merci mon Dieu, urakoze rwose nta kutagize. Bakubita hirya bakazamura itunda, kubita hepfo bakazamura isamaki. Aravuga atari komwe nta kutatugiriye. Kubita inyuma bakaja nishashi y'ihene, bakarya imishishita ibindi bakabireka, bitewe n'ibyo umuntu akunda. Mwinseka mutazambyara. Kubita hepfo muramvugira ngo amen. Timurye pome uyu munsi. Bagabi mufumpa ashete nta kugura, bari baragurana, yari yarabagabi. Rabwira iti murye mubyare mwararaca mwuzurisi ni yanyu, timwe ibaho uburenganzira. Aho hirya mu ngobyi hakabamwe agasimba kitwa inzoka. Ntabwo inzoka ariyo yamanje kuvuga disikuru, ahubwo disikuru ndende yavuze Imana. Kuki Imana yatanze inzoka ni ukugira ngo inzoka itiyitirira ibyo bintu. Imana irababwira, imaze kubabwira iragenda iyahayo mu gacu gakeya, shitani nayo isesera mu nzoka. Inzoka nayo iraza iti mwaramutse. Umugore ati yego. Inzoka iti, shitani iri mu nzoka iti bababeshe ngo iki, bababeshe ngo iki. Umugore aravuga ati baratubeshe ngo uri iki giti. Atangiye kubihereza kuki ku Mana, ngo Imana yarababeshe, ngo inzoka niyivuze ukuri. Bafata urwandiko rwanditswe n'Imana barutesha agaciro, baha agaciro uruzanywe n'inzoka. Ubwo warenganya Imana. Hari uko itari yagize. Nzabana nawe urwo rugo nta kindi kintu kije, bahita bambara ubusa. Ashobora kuba ikibazo ari wowe ukagira ngo ikibazo ni Imana, kuko na shitani iragutinya. Impamvu yabatinye, yaje mu shusho y'inzoka yanga kuza kirema kugira ngo iravuga iti kanihishe. Niyo mpamvu niyo mwese kumuraha ko mwageze mu dini kera. Ninde wahuye na shitani iri kugenda? Nahaguruke mwize menshi avuga ati twahuriye ku gacuri cyangwa se ku cyanika. Ireba uwiseserama akabari wikoresha, bijya biterwa nuko yagutinye. Rero Edeni izareka izacu, izareka izi Beteli.
nimubishobora muvuge ngo Imana iturengere. Baba babyaye Gahini na Abeli. Nababwiye ngo ikibazo nitwe mubihereza ku Mana, nuko n'ubushakashatsi urasanga ikibazo aho ugishakira atariho kiri, ashobora kuba ari muri mwe. Yabyara Gahini na Abeli kuwa gatanu mutagatifu, bati tuje gusenga, batari ko ndi turaje imbere y'Imana tutajanye ituro. Gahini ati singiye kuzasigarira mwuka byara. Umuntu uvuka iriya na hano ari mu kwabo agabanyije ibitambate ku buryo yareba impungura akareba imice ngo inzara itazamwica. Mwihangane murebe ha, uretse akazakura umugore mu nzu mbagendana, uyu mwana witwa Gahini agabanyije ate? Ikibazo ni Imana yari yaramuhaye bikeya, ikibazo kibaye nde? Se mwavuga ngo Gahini. Kandi amaze gukora iryo kosa abishakira kuri mwene nyina ngo ndakwica ngo nduhije imigisha. Kandi aho mwene nyina avanye imigisha, iwe niwe yahatobye kandi arakurakuye, aba yarebye ibyo ashaka ntazakene. Ariko kakazakura umugore mu nzu kagendana na Gahini gatuma azana dukeya, iramuvuma. Ikibazo gituru siwe, hari umuturanyi, hari umugambaniye, si Gahini ubyikoreye. Ngaho ubwo mutabyumvishe kanikomereza. Oya, turi gushakisha. Warenganya Imana kuguha isi yose ikakubwira ngo nzanira ituro nguhe umugisha, ukaja mu mpungure inziza ukazisiga ukazana imice. Uri kubona mwene nyoko ashoreye ishashi nziza, wavumwa ukaja kurenganya itanga imigisha. Ibyo by'amaturo kambyihorere. Narebye uko mwaririmbye, ndavuga indi se mama nk'aya makorari ko yambariye miliyari 10, ubu nkaha bahakinze ngo ni urusengero rutujuje ibyangombwa. Ndavuga indi nka Berite yanyura niwe namenye. Ndavuga indi shano riraguye ni ukuri kwiba. None se nkubaze, haguruka ufata ifoto. Warenganya se umuntu uri kuvuga ngo uba ku rusengero rwiza, niwe ufite dayimoni? Haguruka tuvugane uko muri babi. None uyu arakubwiye ngo uba ku rusengero rwa etaje, wowe uti ndaguma muri nyakatsi, ufite abazimu ninde? Oya, umuntu aravuze atumva uko mvuganye nawe. Iyi musenge irakomeye ifite ubutware. Ivuza amapavi. Nawe uti ivuza itaka, abazimu bari. Mwamfasha se, mwamfasha, ntago muramfasha. None perezida yakora aravuze ngo twambare uniform ya miliyari, wowe uti twambare mari irahinda, abazimu bari. Kugaruye ibya mwiyisharire bana ba mama. Kandi byiri kuvuga izaho biti. Iyo mbere yuko ibabwira ngo mwubake ibifite amakonte yanyu yose, utiyabwiwe n'iki? Ananiya na Safira tumusange yarizi konte yabo, bafata isambu barayigurisha completema. Bamaze kuyigurisha bazana duke, irababwira ngo sindeba yo muzanye, ndareba kuri konte. None Ananiya yapfuye na Safira. Ikibazo ni Imana? Ni shitani se bagurishije igiziti kumurenganya shitani? Umuntu iravuze tumva uko mvuganye nawe ndakugurishirije, utamena. Uzane dusangira. Iti hareruya. Kandi uraryaho, utamena. Ugeze mu rugo ngo singiye gupfa gusa, urayasize kandi izaho gari. Ugeze uguye ku rusengero, warenganya umukiza. Iro mwicaranye ngo naho Imana yararenganye. Naho Imana yararenganye nukuja. Ikibazo twagenda tugeze kwa Aburahamu,
iravuze iti umva uko nimukora ubushakashatsi urasanga ikibazo kiri muri wowe maze ukagihereza ahandi, kandi iyo uhishe ibimenyetso by'indwara upfa uzize wowe utazize indwara kuko wahishe uko wafashwe. Kamvuye ngaho muhumure igihe ndi kukireba, nibishobora ndirareka nzaze ariko manywa ntacyo bitwaye ari bo bigize. Aho ndi kubara igihe, yego tugeze kuri Aburahamu. Nzaguhindura umugisha, nzakugira umugisha, nzogeza izina ryawe. Amen. Itumva uko mvuganye nawe Sara, ngushingiye umugabo ukorera Imana. Sara ati alleluya. Ibwira Sara na Aburahamu ngo musohoke mbereke. Barasohoka, bageze ngaha iravuga ngo muri ari inyenyeri, baravuga ngo twazirebye n'urubyaro niko ruzangana. Baravuga ngo urakoze mwa, urubyaro rwacu ruzangana n'inyenyeri. Kare kare ari byo mbabwira ngo ikibazo nitwe mukarenganya Imana. Abagize 80 abaraje ababwiye umugabo we ati byibijya kwari ukubesha. Umugabo ati ibesha, amarayika yaradusanze mu rugo. Uhushya mutanga na uje uvuga perezida uje wumva nangwa namwe mwaje ku rusengero, uyu we yarazindutse ijiwe ako kuki mufatiye Imana mana. Igeze iwe isanga bari kurya, abaga ikimasa n'abamarayika bahari, ibaha amasezerano. Iyarangije wa mugore we aja mu by'iwabo mu Bagesera n'Abangirima n'Abatenge n'Abahitu, abafasha agakobwa k'akanyegiputa. Itangiriro 16 arakabwira ngo sanga umugabo wanje ndi kubona ari wowe yavuze. Imana yaraje ibasanga mu rugo ntiyakavugisha, ivugana na Sara kari mu gikoni ntivuze. Utari kumva ikibazo niyo se kubu naragukunda gukomera ku nkoko zawe nawe kutumazi nisubwe ikibazo ni mundu yacuruza ngo kw'igihumbi ndugeho nimwe ngo muzana abana. Nkunda bagirute abanshakana umwete ongorero mwiceranye ngo baza ko ikibazo atari wowe, ikibazo kitari mu mitekerereze yawe. Nidusanga ikibazo ari twe turagikosora maze igisubizo cyiza. Ntushobora kubona igisubizo utazi ikibazo. Avant de chercher les réponses, on cherche les questions. Ubasha gushaka ibibazo aho birindiye kugira ngo ubone igisubizo. Twasomye umuntu hariya Yohana 4, umuntu wavutse ari impumyi, bamujyana mu bahanuzi batiriya muri Nyabihu hari abahanura, bakubiseho ubwara buraca, babirindutse kwa muganga ati nta ndwara agira. Naho nukugira ngo imirimo ya Yesu yerekanirwe. Aho umuturi ntibajayo baja kwa Munezero kandi atari Yesu. Ngaho mureke mvuke. Ntabwo aha nahava. Aja kuri ka gakobwa Imana itavuzeho ngo ngwino ari wowe Imana inyuzamwo ibisubizo. Ngwino akanyegiputa kaciwe nako kari mu y'abagabo ngo vayo agashingira ku mugaragaro. Uru rugo rwa Sara na Aburahamu aturushenywe nande hari uko Imana itagize. Katuve kuwo mugore mutagira ngo mvuza abadamu gusa data nkamvuye umugabo. Inzara igeze aha iyavuze ngo nzaguhindura umugisha, arayiretse abageze kwa Abimeleki ngo uyu mukobwa ngo uyu ntabwo ari madame ngo nuko dusa ngo inofopa combiner les gens, ahubwo nabasabaga ko mwamuraza mukampa une assiette de graines de isahane
y'impungure ayitangaho Sara hejuru ya nzabana nawe, nzagutetesha, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, amahanga yo mu isi azakwitirirwa. Anararengagurana umugore w'isahane y'ibiryo. Ikibazo kiri ku Mana, kiri kwande? Aburahamu arakizi. Marayika baratebutse asanga bimereke ati subira udashingirwa. Imana itirekada ni ubupfu bw'uwo mugabo, namusezeranije umugisha, niyo atamuguha yari kurya. Wiruwe mwicaranye ngo utanahenereje warya. None se wagize ngo bihabwa no guhenereza no kwirigura apfukamiriza mu bakomeye. Inyoni se ko zijyaga zigeraga kwa Gitifu? Nta bantu turi kumwe ngo babwire Imana ngo tubwiraho ikibazo kiri. Warambura ikiganza ukayibwira ngo mbishuriraho ikibazo kiri, Imana ihayiguhishurire mu izina rya. Ubu se ko ngiye se Hagaya arabyaye kandi na Sara arabyaye, abaraje ngo Uwiteka ngo nkiza mu cyero. Unyumvira akazakora ibeteri kobaye, amukize mu cyero se si we wamushingiye. Ngo nje ngiye n'iwacu ngo urugo sinzarugarukamo, ngo ahantu hari ba mukeba. Imana iti dore si wowe wamuzanye se? Wowe uzaba umugabo warerewe Kadirake, abirinduke ku mazi, ku mucanga, aje mu buraya Iwawa, umutombora ubura mubonye, ageze iwawe kabiri asanga ntuhishije, ntiwoga, amenya renuka. Ubu se si weho mwiyatse? Uyobewe iyo wamukuye, iyo yarari ntiwumvaga nawe ari kuvuga ngo wadukuye kure. Ko bene nk'uwo bapfukamiriza, bene nk'uwo baterera ikibuno hejuru se? Uzanye umugore umuvanye Kimisagara hasi kwibuye, yajaga ataha hakurya kurya nyuma akarira muri Banyahe, umuzanye Rubavu. None urukwinaga hejuru ngo ndakwereka. Uzi yarabyigihe wenda ko yabaga mu bakorobate bo mu Gatenga. Bene nk'uwo mugore ko baca bugufi, bagize ngo nk'uwo bashira hejuru ngo uramuha impungure yemere. Kuva avutse atarazigeze zishaka ugwishigishiye ararusoma. Anka de promesse musezerana yaravuze ngo nguhaye ibintu byanje byo nababazi mu bo muga. Nese kibazo ni Imana yarakurehereje se? ngo gisikizi ni ngo mu pasteur ngo umugore wanje arasambana. Wagiye kumusaba ubwa mbere uramusoma areme, ukora muri Afrika y'Epfo areme. Wagiye se ngo bwari ubwo bwa mbere, wamuzanye yarabimenyeye kenyera, urwishigishi yagira ute ararusoma. Saba imbaraga. Izo manza se kwa Gitifu bamushobora yavuye iwabo hatarananira. Hari abantu turi kumwe ngo muvuge ngo ikibazo gishobora kuba kuri twe nditubimenye gishobora. Kambabwira akantu. Ndavuga Berite niwe. Tuvuge Berite afite umudamu n'umukobwa, turimo kugenda. Wenda Berite agiye kuresha abandi, afite umukobwa w'imfura. Umukobwa arabimenye. Uwo mukobwa wawe azagira isoni ryo gushaka abandi, ayumva nasajayo. Azavuga ahubwo afazari mwa nta mugabo ngira, n'umufite ko ari kujayo. Ngaho kamvuge mu kinyabupfura, ari igihe ikibazo byitera kwa Isaka. Kandi iyi miryango yose nimuyisoma, ndi kugira ngo ikibazo mutagihereza ku Mana, duce bugufi twubarara imbere y'Imana, tuvuge ngo mwami ikibazo nitwe twa. Isaka ndahageze, ntiyavutse Yakobo nande umwe, ntavutse afashe undi agatsi, ntibageze hejuru. Isaka ntashaje, ntabwiye Isaka atija guhiga ngo umugisha, nyina ntabyumvishe. Ariko mushumba Manase mbwira, hari uwo handi waje mwizi ngo sani mu rugo, hari uwo handi muri kumva wahaje. Nukira abazimu bari iwawe n'abahano uzabashobora.
biro mwicaranye ngo ntuzabakirira hano, uzabakirira iwawe. Uzabakirira iwawe, ugomba gusubirayo ukaja kubarasagura. Nyina baraje, umvisha wa mugore. Nyina baraje yongorera Yakobo ngo tubaga ihene, ngo tuyihe Peri, ngo cya mwene nyoko. Uyu mugore utangiye gufata abana babiri, umwe akamushira ku ibere, undi akamushiriye hasi. Uru rugo ruzashigwa n'ijuru. Baratashe, mwishakira ibibazo aho bitari. Ikibazo kiri iwawe. Umunsi Imana yatashe iwawe uzaba uryoshye. Yatashe muri wowe wishaka. Umva nkubwire, umwana bazanira muzehe, bazana imyenda igize guca, babesha muzehe. Na nyina rero yari nyirakazihamagarira ngo Yesawu avuyeyo, naho ntari we. Uzaba mama bubu barutwika barusenya mukagira ngo ni dayimoni. Ariko nani yiba yarabonye ibikoresho, amaze kuwumuha. Esawu nawe baraje ati lesha umugisha ndaje. Muzehe ati nyoko na mwene nyoko bavuye aha. Ubu warenganya shitani ko. So uyu mubyeyi ihirihiri Yakobo ariruka arenga ibyo kambireke, singiye mwibyo, ahubwo reka tuvuge Yakobo abarabyaye. Uretse kwemera ko ikibazo kiri iwacu tukagikemurira tukagikemurira imuhira, tukaza twuzuye amavuta, ni mubishakira hano tuzagwa mu bibazo. Amaze kubyara abyaye abana 10 arababyaye. Imarayika baraje ati nishimiye inzu yanyu, none Yosefu rero inyenyeri n'ukwezi n'izuba zizakwikubita imbere. Ziza bwira uwo mwicaranye ngo bene se bacukura iki? N'uwahandi subirayo. Impuruza yabwiye Sawuli ngo subirayo, ibyateye iwawe biruta ibyo uri kugwana nabyo. Diridiri bacukura urwobo barasubiranya, hari umwanzi wahandi waje. Nukira kabutindi yateye iwawe hamwe na madamu, gusigaye urarara urebye imbarara, nawe akarara arebye muri Madagascar. Ubwo mwaje nubwo mwabiheshe mukabirenzaho makiyaje, ariko ntawe uhisha umuzimu kanubwa gatanu arivuga, kandi yivuze yivugana ikintu. Urabemenge rero, ahubwo tubigarurire hafi. Bazana ikanzu bayihereza muzehe bati ngaho ja ku kiriyo, umwana yararangiye. Hari uwo handi ubikoze, biro mwicaranye bati ngo biri muri twe tugashakira, kandi ndi twabyemera n'iyiterezasiyo mwazanye. Nta muntu waba watebeje guco ngo abyemere. Niyo mpamvu inzira ije mu ijuru irafunganye, n'abayinyuramo ni bake. Ari igihe nazaga ino, mpamvu navuze ba Berite bakampa yo kugura ibiryo, nari ntari nakira. Bambe nari ntari naba umukungu. Ubu ndi umukungu, ntaho ndi umukire. Umukungu ni uwo ku biryo, umukire ni uwo ku mafaranga. Aho rero mboneye abantekera, nasura abantu bagategura imbehe, mayoneze, indimu, ibivuguto, inshushu, mukaru, inyama, izinka, izinkoko, ibishimbo, amapenkupe, amaragarete, maze za mibe ziratungura zirenga. Iwacu barambwira, bwira uwo mwicaranye ngo abatazi ko ikibazo ari nje, abatazi ko ikibazo ari inda yaje. Arambwira ngo babarozi ba kera ngo buriya babonye wakize ndayinywa we. Barahamura ndanywa, ndombora umuhanuzi witwa Jana tumva ko ivuganye nawe. Ni inzoka ntabwo ari uburozi. Naziza arangaburira se. Saa moya penkupe, saa 2 salade, saa 3 indimu, saa 4 mayoneze, saa 5 inkoko, saa 7 ifama, saa 8 ihene, saa 9 inka, saa 10 amabombo, saa 11 fanta, saa 12 amazi. Uwo muntu azaba muzima. Murampakanya, simwize Bibiliya. Ijambo riravuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi
keretse kugira ute no kugira ute icyo gifu cyo cyagohekara. Uwiteka ashaka kukugirira neza, muramvugira ngo amen. Mwayimpera icyubahiro kandi Imana iduhishuriye iri banga. Kabiri hanyuma Peri na mama baja guhinga, hanyuma Meri ahemba ibidahiye kubera impamvu y'imvura n'inkwi. Hanyuma bigezeho Peri yari umuntu ugize uca akubita umugeri kunda, hanyuma akubita uruhande ndimo, hanyuma mvamo. Ubwo namurumva ntiwaguma mu nda y'abagwanyi bameze guca. Narakoze mviramwe 7 rero. Kadukomeze. Noneho nkaja ndabura umwuka, nkikubita hasi nkagwara bijya bimeze nk'ibicuri. Noneho ngeze kuri mbyo mu Bugesera, umuntu arambwira ngo ibi bintu ni icyangiro, ngo uzarebe ibaba ry'inyange, ngo urikenyerereho, ngo uje uravuga ngo nkuko inyange zikundwa, ngo abasenzi rero bameze nkamwe batazi icyo nzira, batazi ko hari baba hano hakaba gatigisima, bati turirukana, bati katika jina iri baba bararisi. Umwana witwa Jackie ari mu mwuka agiye hejuru ati atumva uko ivuganye nawe, ati kenyurura icyo ukenyereyeho. Abantu bati subirayo uri gushatira umushitsi, ati pu akubise hasi afata hano ati iki ni igiki, ndi nibaba ry'inyange. Arikura memuretse guseka, barikuramo turira fresheri hafi ya Muhima, nuko hari icyumba cyahabaga. Hanyuma rero kuva ubwo kugeza ubu ngwaga njyana, ubwo nazira abadayimoni. Bwira mwicaranye ngo yari yizize. Ikibazo se cyari Imana niyo yampaye iryo babase. N'abantu turi kumwe ngo bavuge ngo Imana iturondore tumenye. Mwamfasha tukagendana ku murongo. Ntabwo ibi rero wabishira ku meza ngo agufateho. Ntabwo wafata ibaba ry'inyange ngo urihuze n'ifunguro yera, ntabwo byakora. Amaraso ya Yesu ukayakubitamo kapote ugashiramo nibiki, maze ngo amaraso amaraso ya Yesu muri kapote byakorana. Ngaho ribahe ndagiye. Amaraso kuri Gahini wishe mwene nyina, amaraso kuwasambanya agakuramo inda akabihisha, none akabageze hano ari muri mbwira icyo ushaka. Bwira uwo mwicaranye ngo izi biri iwawe, ariko murebe mushishe umubwire ngo jya gukemura iziri mu rugo. Babwiye Sawuli ngo jya gukemura ibiri muhira, uru ntacyo rutwaye, ngo ikibazo kiraho. Kamvuga kandi nje na mwene mama witwa Ndagije tworoye utumasa 2, ariko kera nkabimfura, na mama Ferediana kabimfura, na Florida kabimfura, na papa kabimfura. Barantora rero ngo muri Karago ninju zaje ndahereza abakurambere, nuko bakabaga inka babaze, akaba ari nje winjira mu mbere aho bita hera cyane habazimu, akaba ari nje uja guhereza. Nuko baravuga rero ngo umunsi utaduhereje ntuzorora. Noneho rero sinahura na Yesu ngo abinkize, ahubwo mbyororera hejuru. Bwiro mwicaranye ngo abyororera hejuru, mbyororera hejuru. Rero Imana idufashe mbirenzaho, nuko sinabimenya. Tworora ibimasa 2,250 tumaze imyaka bikura mu jisho gusa. Nahubwo abazimu bari kuvuga bati duheho, niwanga tuzabinyunyusa. Abandi bakavuga ngo ni imfizi mbi. Imfizi mbi ntikinakurase.
hariho imfizi mbi ikumiraga ubwatsi. Umwana w'Imana arambwira ngo ibyo wohereje abadayimoni mu nka byakukiye muzawe worora barashikira, uzagende wikiranure nibi. Bwiro mwicaranye ngo ubwo warenganya abasenga. Nari yibye ndeba umuntu wo kukabatwa ngo aze mu kibuga cy'inka zanje, araza araramo aho kwirukana ibiri muri nje aja kunka. Inka se zari zaragize gute? Inka si icyo gihe mbikora zari zihari, sinje wabikoze. Nigira mwiza, ndi protokora, ndi makiya, nigira murokore. Naho akakorewe muri karago gahereza abakuru karanyokamye. Nabikijijwe n'iki? Mari dufashe kare tugerere. Arambwira ati rero umuntu w'ukuri mukuru, umuntu witwa Meshake Simbabwiye ahavuka, arambwira tumvuka ivuganye nawe. Ibyo wahaye abazimugenda urebe itungo zarijane ku rusengero, abatambyi bakurambikeho ibiganza, naho ubundi akawe karagereza. Kuvubwa ngigerayo mfite inka nk'icenda, nk'esheshatu nizo bangabiye. Ariko icyo gihe niyo naguze yakuraga nk'induru ikareba nk'ugiye gutera koroneri. Yari Mana y'ijuru n'isi, Mana y'ijuru n'isi we. Baza uwo mwicaranye ngo ubwo ikibazo zari inka. Ariko ko mutari kumbwira ikibazo zari inka se? Ikibazo cyari ubwatsi? Ikibazo cyari kiri ibiganza byahereje abakurambere byaze no mu nzu y'Imana karenzaho amezi. Ese duhagarikiye aha nkazagaruka harako ntababwiye? Muvuge ngo amen. Mwihangane muvuge ngo amen. Bwiro mwicaranye ngo shakisha icyo uzira, shakisha ikintu uzira. Ngiye kuvuga ibindi 10 byerekana ko ibyo uvuga uzira atari byo. Reka turuburane. Icyambere wavuga uzira ni icyaha. Ntabwo uziraga icyaha, uzira ibyo ugerekaho. Ntabwo uzira icyaha wakoze, uzira ibyo ugerekaho. Ukubise umudamu aho kugerekaho ngo Mana imbabarire, ngo ariko nawe nishana. Umva kandi ugize icyambere ugeretseho icya kabiri. Icyambere se cyo wagikize? Dusome ijambo ry'Imana. Igisambo kiri ku musaraba cyaraye kiriba. Ntabwo ikibazo ari icyaha wakoze. Hariho umwana w'ikirara ariko yisubiyeho abwira sati ndagarutse. Ntiyabarariwe se? Igisambo ku musaraba cyaragiye kibwira Yesu kiti umva uko ngusabye, twebwe turi kuzira ibyaha byacu, amazu bamvugaho nayatoboye, ibyo bintu narabyibye. Nugerayo rero uvuganira abameze nkatwe. Yesu arakibwira ati se ntiwaja mu ijuru? Kiti ntaho nanyura, ibyaha byakinze ijuru. Ururi hijya, urumva mwase pejeri ngo rugahigima ngo yananiwe kwikiza se ngo muzi no kwizera abanyabinyoma ngo izo ari gukubitwa se n'iki? Ibisambo si bibiri, kimwe gitashe muri paradizo, ikindi gitashe ikuzimu, byose byabonanye n'umukiza. Ikibazo ni Yesu. Igame ngaho kambabwiraka, ntabwo ikibazo ufite ari ibyaha byawe. Aba bose navuze siko ntavuze Lotira, ariko se Loti wamureka ukaba udashenye ibintu by'ivuga butumwa mwamuneza? Reka baganizira Loti Imana imusanga iSodoma iravuga ngo mvuko ikibazo gishobora kuba kiri muri wowe ukakija ukibisunikira ku bandi, uzaga umucugire ngo niko Imana yabishatse. Naho ngiramubwira iti kuko ngukunze ndagukijije na famiye yawe n'abakobwa ba ndabarokoye bajanye ku musozi umuriro ntuzabageraho imva ndazerekanye sohoya amaserikeye Rotatamena. Ndengo rero akaba Rota akaba afite umugore
ngo umugabo aramubwira tukurikiza amategeko batubwiye. Umugore atari ko sinumva ibivuzwe byose. Umugabo atumva nkubwire umenye neza ko twasuwe na marayika. Ngo umugore tuzagwa ku ruhabwo ngo urugusenga. Tunanirwe kujura shishoza imitungo yose iraturokoye isiga imitungo. Ngo umugabo ati nigendere. Ngo abamarayika babonye uwo mugore yarishinze, ngo Bibiliya iravuga ngo babatera umwete babafata ukuboko. Uko bamufata akavuga atari ko muje mujyana abantu muri gahunda. Ntabwo abantu baba rukora rugupfa kubasunikisha inkoni. Ngo umugabo wati madamu waza, undi ati cunga kawe ndacunga kanje. Yeze mu nzira atari ko hajya ndayigendera mu nkweto z'abagabo. Ahinduka inkingi y'iki? Marayika yaraye he? Ikibazo se ni Imana? Ko muyobozi ko numva utansubiza. Naho marayika yaraye buca baraba inkingi y'umunyu. Ikibazo ni babakobwa rero nabo bari muri Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Simwe nijya suvuze ngo ishimwe kwaho vuha mbeswe ngwihore. Mbo abantu turi kumwe muvuge ngo Imana idukosore. Aho ikibazo kiri gikosore mu izina ryande ryayo. Vuga ngo irabishoboye. Ko mutari kundeba bageze haraguru, bageze he? Marayika yagize ute? Bareba umufwi, bareba amasaka, bareba igitoki, bashiramwe umumanura jipo, bashiramwe ibitubura, bashiramwe inkangaza, bayenga se nta kurabukwa, ise nta kurabukwa, ahubwo ari gutinya ab'isodomu. Nangwa n'ab'isodomu ntibafashe Loti. Yakiza ab'isodomu yicwa nabe. Kunsubiza turakemura iby'imuhira. Yakiza abahe? Ko mutari kunsubiza. Yakiza abahe? Ahitanwa n'abahe? Aramubwiye ati wirenganya Sodomu ni wawe nuko. Ngo ndabazi, ngo bambaye uniform, ngo baririmba. Naho birirwaga baririmba ngo Yesu we, mwana w'intama w'Imana turakwemera. Bagera hi sinyora nakupe ntakabimenye ko barenga hirya bagasinyora, bagera hano bakagira nimuje gukemura kaririya. Impuru zirazibwira Sawuli ngo umwanzi yaguye igihugu gitumo, iva ku rwuri huje gukemura ururi wawe. Baramutereka. Ntago mwebwe muri kubyumva. Mwebwe muri inshuti. Ibintu bakoze ntiwabitinyuka. Weho wavera so ngo araze mwene nyuko. Umukobwa akavuga ngo genda mujyame ndakuvera weho. Ubu hano dufite abaveyeri baveyera abandi. Muvuge ngo Imana idukiza abaveyeri. Haba hari abantu b'abaveyeri baveyera abandi. Ndakuvera pasitoro kwa hanyura. Kwa hanyuze mwana. Akaba arasohotse mu mukati. Naho ari kubaza muri ture akabaza umukati. Yamara kurenga ngo mumpereze kamwe akagira ati mvuko wigira. Wamenye kuvugaguzwa mwago madini ganyu n'inzoka zanyije. Kagatereka ku gitanda bwaca yagera hano. Mbarati ziyabo. Bwira mwicaranye ngo naho ziri ku miseko. Ukazabona hatungutsemo imivuduko y'amaraso. Ikibazo ni Imana. Ikibazo ninde? Bamaze kurarana sinje wahera cyokora reka nze mbabwire agapfa kaburiwe n'impongo ariko kanivugira uno mudamu agira abashitsi benshi azana amazimano bafata n'amadeni. Imana idufashe. Yaratandukanye na Sawuli maze umugabo apfa amadeni atishuwe. Amadeni atagize ute? Atishuwe. Ariko hariyo utuvuta
adukomeraho aravuga ati nzabura ikindi ariko amavuta ntazabura mu rugo rwanjye. Bwira uwo mwicaranye ngo bamurebera inyuma ntibamenye icyo abitse muhira. Abishuza baraza baje aravuga ati ntabwo ndapfa babiriye barahari, ngiye kwakura umukozi w'Imana umwe mubwira ibyo umuhanuzi azize. Ageze ku mukozi w'Imana nawe arabinanirwa, abinaniwe aramubaza ati hari icyo ufite mu rugo? Bwira uwo mwicaranye ngo umva umugore w'inyangamugayo aravuga ngo ntacyo uretse amavuta. Nifuje amavuta mu ngo zanyu, nifuje amavuta mu ngo zanyu, umwuka byaramuhinguye mwe. Imana ishira amavuta. Aramubwira ngo genda utire ibintu amaze mwikingirane, mwihangane muhaguruke mwihangane uko muri bane imbere muhaguruke, mwihangane munsange hano. Ariko mwihangane muhaguruke na wewe nduri muto mvuka 6 rukumva ndakurusha imyaka myinshi. Muze nshuti, muze wa mugore nawe ngwino, wa mudamu munsange nkana. Ngo baramubwira ngo genda wikingirane mu nzu yawe. Ariko haleluya, ntabwo ndi kubumva. Haleluya. Bwira uwo mwicaranye ngo barikingirana. Bagira ute? Bacunda ya mavuta. Kuko abana ba Obadiya ari inyangamugayo na nyina akaba ari inyangamugayo, ngo baracunda bacunze havamwe ibyishura. Ngo arababwira ngo ayasigaye genda agutungane. Ubu kandi ibyo muhanuriye ntabwo ari kubyumva. Ngo genda agutungane n'abana bawe, basanga ikiri mu rugo nicyo gukemura ibibazo aho guteza ibibazo. Ndashimira uyu mumama wabitse ibikemura ibibazo ntabike ibiteza ibibazo. Hanyuma unika umutwe wawe dusenga Imana. Kajyane hari unika umutwe wawe dusenga Imana. Urakoze mwana. Unika umutwe wawe duhamagara Imana. Urakoze Yesu kuri umugiraneza. Hari imbaraga zisenyura ibigukozeho, hari imbaraga zirukana ibyakometse, hari imbaraga zirukana ibyagusenyera, hari imbaraga ziguhindura icyaremwe gisha, hari imbaraga zitunganya famiye yawe. Ibyubatse mu rugo byose nk'abazimu bigasenywa n'imbaraga z'Imana. Uwacu yaririmbye ngo bafata ikimenyetso, bari bafite ikimenyetso cy'amaraso, ngo nuko urugo basanzeho amaraso ntirugire icyo ruba. Data arashaka kusha ku meza y'umwami hakaje ikimenyetso kirukana burundu ibindi bimenyetso biri iwawe. Ibimenyetso by'amaserikeye bigasohoka, iby'ibyaha bigasohoka, ibyo gupfusha no gupfakara bigasohoka, hakinjira y'icyamaraso kivuga ngo waho. Urakoze mwa Data kwemereye imbabazi. Data ashatse gukuraho ikintu cyose kiri iwawe n'ikiri muri wowe. Urakoze papa. Manzu byumve neza, ibiri mu bana, ibiri mu mutware, ibiri mu mudamu, ibiri mu mukozi, Data ashaka kubikuzaho amaraso ye. Ugacura ikimenyetso cyo kubaho n'icy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ndasaba umuntu uri mu iteraniro wumvisha ari ikibazo imbere y'Imana, ahagarara aho ari dusenga Imana. Urakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Nawe Imana iguhereza umugisha. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi kandi ndinginga mushumba Manase afate mikrofone. Nawe Imana iguhereza umugisha. Nuwigeze akizwa akagwa haguruke. Hano hari imbabazi z'Imana. Imana ishaka kubaha ikimenyetso mutahana gisimbura icyo mwari mufite. Uracura ikimenyetso cy'amaraso. Nawe Imana iguhereza umugisha. Unawe utarabatizwa mu mazi menshi uhaguruke, Data agira uko akugenza. Urakoze cyane ko uhagurutse kandi itangazo riravuze ngo uwiyumviseho Afurika ikibazo cyazanisha Emafi kigatesha agaciro aya maraso ahaguruke. Nawe urakoze cyane.
nawe urakoze kuhagurutse. Manza wigenzure, isuzume, nawe urakoze cyane. Nawe Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Yewe ndi kumva Imana ivuganye nawe ngo ishaka gukuraho ikibazo kikuriho. Urakoze mukiza, nawe urakoze kuhagurutse. Imana ishimwe cyane, nawe urakoze kuhagurutse. Ndabinginze mutambuke mupfukame hano imbere dusenga Imana. Udafite isoni atambuke, hari icyo Imana ikoze. Beteri musengere mu mutima, hari ukubohoka gutangaje. Imana ibohoye abantu, Imana ikijije abantu, Imana igukijije urwahinanye iwawe. Ndinginga abashumba baze bazenguruka aba bantu maze dusenga Imana. Nta kindi gihesha gukiranuka. Message zamura iyo ndirimbo. Nta kindi gihesha gukiranuka. Urakoze nawe, urakoze nawe urakoze cyane. Ntusigareyo, Imana ishaka guhanagura igitumye uba ikibazo. Urakoze nawe kurusha. Nijwe n'amaraso, urakoze. Harugoya kuhagira, urakoze nawe urakoze kurusha. Tutarasenga hasigayeyo abantu 14 Imana ifitiye imbabazi. Hari abantu 14 bari kurwana n'umutima ngo esenze nibahaguruke baze Imana ibagirire neza. Haguruka mwunike imitwe yanyu. Hari 14 Imana ishaka kugira. Ihangane haguruke, hari icyo data kwemereye kandi. Urakoze Mwana, witesha agaciro imbabazi z'Imana. watunganijwe. Ihangane hagurukuze, hari imbabazi wemerewe. Urakoze cyane. Hasigaye 13. Nawe urakoze kuje haje 3. Yego hasigaye 9. Urakoze nawe kuje hasigaye 8 muri ateraniro. Urakoze nawe kuje hasigaye 7. Nawe urakoze kuje hasigaye 6. Abanyamwuka musenge, hari Imana iri kubohora. Hasigaye 6 Imana ishaka guhereza imbabazi. Murakoze ko muje na kani. Urakoze kuje hasigaye 5. Nawe urakoze kuje hasigaye 4. Ndi kukumva Mwana, hasigaye 4. Nawe urakoze kuje hasigaye 3. Nawe urakoze kuje hasigaye abantu 2 Mwana. Urakoze Gitare, ndi kukumva uri Beteri. Nawe urakoze kuje hasigaye 1. Hasigaye umuntu 1. Mukomere Yesu mu mashiko data bohoye abantu. Mumuvugirize n'impundu. Mumukomere mu mashi, mumuvugirize impundu. Beteri vuza impundu, Alliance vuga impundu, Message vuza impundu, Urukundo bavuza impundu. Wikomere mu mashi ko Imana ibaho. Amagara Imana uyibwire ngo nitwe twabahaye ikibazo ariko tubikuyeho. Dusenge ariko tuvuze iri jambo. Kuva hari ukaza hano si imbaraga zawe. Imana ni yitatse ko uzahura nayo kandi ukayitahana. Urakoze. Hanyuma ufate ukuboko kwawe kw'iburyo gutya. Mundamuke mu ndebe. Ukuboko kwawe kw'iburyo ugufate gutya. Urakoze Mwana. Ukamze ufate n'imbaraga. Uvuga uti mfashe icyemezo cya kigabo. Musubiremo. Mfashe icyemezo cya kigabo. Mfashe icyemezo cya kigabo. Urakoze Mwana. Ndakumva. Ko ngiye guhindura imigenzereze yanje. Kuko nsanze ninje wari ikibazo. Tefika de baria. None ngiye gusaka igisubizo kuri wewe. Karame. Umbibukire igisubizo uhereye none. Uri igisubizo. Imana ibagirire neza. Karame. Imana ibagirire neza. Urakoze Mwana. Ufata iki cyemezo. Icyemezo. Iki cyemezo gitahana. Nitwe kibazo Mwana. Iki cyemezo ukigumana. Ariko uri igisubizo. Imana iguha igisubizo. Uri igisubizo. Mana data wa twese uri mu ijuru. Uri Imana yumva. Turagushimiye cyane. Twabaye
wabaye ikibazo. uri Imana ireba, Defa uri Imana yumva, uri Imana ikora kandi ikorere igihe. Aba n'abaja n'abagaragu bawe zenguruka iteraniro, ijwi ryawe bumvise impahindure, baraje bareke kuba ikibazo, basanze ibibazo aribo babiteje, bari igisubizo, ba nyirabayazana b'ibibazo. Ariko uyu munsi bafashe icyemezo, icyemezo gikomeye, turinde kuba ikibazo cya kigabo, bagiye guhindura ingendo zabo, turahindukiye, nibo bareba, nibo bitegereza, ababyeyi barahindukiye, kugena abakobwa barahindukiye, abasore barahindukiye, kugira ngo bayoborwe, abamama barahindukiye, barinde gukomeza kwiyobora ibyo bakoze. Amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi ubahindurira ingendo, ubahindurira ivugo, ubahindurira ibikorwa mu izina, imbaraga zihindurira umwuka w'Imana duhere abatunge, abakobwa bahinduke mu izina, abagabo bahinduke, bakuyoboke, bakumvire, bagukunde, kandi nawe ukomeze kubakunda. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, kandi wumvise mwami imyanzuro bafashe, kuko bamiyemeje bashyigikira, bakomeze neza, barinda ingaruka z'icyaha, barekure iminsi yose, bakomezwe n'imbaraga zawe, bagende bakuyoboka, bagende bakumva, bagende bakumvira, ubagirire neza, ubiteho uhereye none kuzageza ubacuye. Turagushimiye kuko wumvise gusaba, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Musohokere muri uyu muryango, ndabasaba musohokere muri uyu muryango, musohokere muri uyu muryango, muganire n'abakozi b'Imana, barabagira inama zitandukanye, kugira munyure muri iri rembo hano inyuma y'abashumba. Mwihangane munyura aha, abakeneye kubatizwa mwiyandikishe, kandi mukomeze munyure muri iri rembo, abakozi b'Imana babaganirize, namwe mugende mubakurikiye, abakeneye impuguro mubahugure, kandi nta mwanya wo gutakaza, mu bikore mwihuse, bagaruke basubire mu materaniro ariko mwabaganirije. ndabinginze twese duhaguruke dusenga Imana. Icyo dukwiriye muhira ni amavuta atesha agaciro, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uyu mumama wasanze iwe hari amavuta, uyuririraho wirukana amadeni, ubyuririraho wirukana cyamunara, uyuririraho urishura, uyuririraho ubyuririraho ko yazigamye amavuta. Ndahamagara amavuta y'Imana, ndahamagara amavuta y'Imana, amanukire muri Beteli, amanukire mu Rukuru, amanukire muri Toromashi, amanukire muri Mesashi, amavuta amanukire mu bashumba. Ikibazo kihasanga amavuta, indwara zihasanga amavuta, abanzi bahasanga amavuta, abishuza bahasanga amavuta, abarozi nibahagera bahasanga amavuta. Mvuza amavuta, mvuza amavuta, zamura amaguru yawe uvuge ngo amavuta. Ndahamagara amavuta mu ngo zaho, abishuza bahasanga amavuta, amahembe naza ahasanga amavuta, abakonikoni nibaza bahasanga amavuta, abasambanyi nibaza bahasanga amavuta, abicanyi nibaza bahasanga amavuta. Amavuta, amavuta, amavuta. Ibibazo nibiza bihasanga amavuta, intambara niziza zihasanga amavuta, divorce niziza zihasanga amavuta, karande niziza zihasanga amavuta. Amavuta, ihangane utinyuka uvuge ngo amavuta. Ibiguhiga bihasanga amavuta, ibikurwanya bihasanga amavuta, abakwirukaho bahasanga amavuta, Pilato ahasanga amavuta, na Herode ahasanga amavuta, ibikwicariye bihasanga amavuta, ibyagutwarira abana bihasanga amavuta, ibyagutwarira umutware bihasanga amavuta. Shimwa, 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 shimwa.
muri Beteli bihasanga amafu, serikali zihasanga amafu, impanuka zihasanga amafu, no mu modoka zihasanga amafu, no muri botike zihasanga amafu, no kwa muzehe zihasanga amafu, no ku ishuri zihasanga amafu, no mu universite zihasanga amafu, no mu kazi zihasanga amafu, no muri geto zihasanga amafu. Ndavuga amafuta, ndavuga amavuta muri Beteli. Abayobozi bahasanga amafuta, abakomeye bahasanga amafuta, abashitsi bahasanga amafuta, kwa mesaje bahasanga amafuta, kwa Beteli bahasanga amafuta, kwa Manase bahasanga amafuta, kwa Munezero bahasanga amafuta, abatugira imbata bahasanga amafuta, abasenya hano bahasanga amafuta, abasenya urusengero bahasanga amafuta, Rebase zihasanga amafuta, Filikomononse zihasanga amafuta, Prostate zihasanga amafuta, amibe zihasanga amafuta, indwara zihasanga amafuta, irupfu ruhasanga amafuta, ibyaduhitana bihasanga amafuta, inyatsi zihasanga amafuta. Tugukomera mu mashi, turagushimiye ko bihasanga amafuta, izina ryawe ryera. Amen. Amen. Amen.